Marina, reci nam odakle uopće ideja i potreba za stvaranjem jedne akademije unutar Osijeka? Ideja je došla iz jednostavnog razloga, a to je da smo u prosincu radili prošle godine casting u kojem se odazvalo 40 djevojaka, a od toga su samo 3 imale iskustva u catwalku. Tako da smo odlučili otvoriti akademiju modelinga pod nazivom Filter Glow Models, da bi djevojke naučile nekakve osnove koje su potrebne da bi se bavile modelingom. Djevojke su večeras trebale naučiti osnove fotoshootinga jer akademija je zamišljena da traje 2 mjeseca, pri čemu svaki sat učimo nekakve nove stvari u modelingu, recimo kao na primjer catwalk, misswalk, fotoshooting koji je bio večeras. Znači, djevojka je iznenađena, ona ne zna ni koja je odjeća u pitanju, ni koja je tema večerašnjeg fotoshootinga, nikad nije imala iskustva i u biti je bačena da vidimo kako se snalazi. Ko je sve surađivao s tobom na projektu? Na ovom projektu sudjeluje naš službeni fotograf koji se zove Tomislav Šilovinac Šiki, kao i naša make-up artistica Helena Minakić. Na ovom projektu moram naglasiti da su moje partnerice Dunja Kurtović i Dora Radlić-Učić.